Haleluya katiku ya, haleluya katiku. Kemana? Gua mau di mana? Ada lo di belakang. Nah, yang Assalamualaikum. Bayar tak? Il, kemarin pandai nak tembak obe, nak melet si Neng. Gua sayang kemarin kerpetin. Aja gue masih lah, Il. Tusukan bae manjur. Panjang ketemu si Neng nah. Oh, aku satu Il. Ngapain behel lah, Il. Di beak LB sudah tuh SMA lojok. Beli deh lojok boy, beli deh yo, di. Beli deh yo. Terus beli dia kopi. Aduh, gus dia geram mesan tuh. Apin? Kopi hijau. Siap. A few moments later. Mesin kopi kebal amat, yo. Dia mah kalah apa lojok. Oh, boyo. Nih. Tah, anak manuk datang tah, kopinan. Di setengah deui. Kemana bayi setengah deui? Di. Itu gue di jalan. Di, woi parah siapa? Berapa duit kopi hijau? 1000 mang. Ayo. Nuhun ya. Ya. Tak, kopi ini tak lok. Di, marah apa lur? Marah lah. Woi, keur selamat sih. Geser yuk. Ayolah, buku yang bosen ya lu mengerti ya. Talang tak lupa cewek dia. Ayo. Ayolah. Berangkat. One eternity later. Mau beli kopi, ketalang. Buat tadi ngajak ketalang. Gua ditanya beak. Tuh, di mah jauh beli kopi nanya. Jauh tuh. Itu tuh. Si Neng itu tuh, mana? Itu udah buri. Neng, matiin dulu sebentar, apa yang gua mau ngomongin. Emang mau ngapain? Emang Neng mau kemana? Jalan-jalan sore. Gue sumpek di rumah terus mau cari hiburan. Gua sendirian aja. Mau temenin nggak? Iya nih sendirian aja. Emang Mai lagi ngapain di sini? Ya nih, lagi nongkrong sama anak-anak tuh. Si Ade Neng, si Malma nyatrek dia. Sini dulu lah, duduk sama anak-anak. Nongkrong. Gak mau ah, malu sama teman-teman lu. Kenapa kan? Kalau malu mukanya tutupin pakai karung. Bisa aja Mail. Yaudah, Neng mau pulang dulu ya. Ya udah, hati-hati. Ya. Woi, sore yuk. Baiklah. Tapi amat kemarahan aja budak. Nah, kemarahan aja mau kopi baturan. Woi, John. Ngopi sorangan bae. Woi, Tang, kadek ngopi jangan ya. Sorangan bae aing. Aduh, mah dia. Aing tas pulang gawe, sarpi jasa budak. Di bantaran aing ngopi, aing enggak dinyaran jelema. Aing budak kemarin. Nyaho jembatan anyar sarep jasa. Mending ngajurkeun deui ku kami. Ayo lah. Woi, kemana dia? Di pasar. Pasar. Naon? Ya perlu be. Perlu. Aing di dieu ngopi duaan bae. Budak kamarana? Kenyaw di Daruri eueuh. Eueuh, aing tadi balik gawe, areueuh sarpi.
Salam. Boy. Sehat. Alhamdulillah ya rada nyeri doang, boy. Motor pinggirkan tay. Mau. Betet. Ieu mah motor pas Tamiya bae. Itu tuh minjem di situ tuh. Jalanan tuh. Aing nu gawe po. Si Malu kata penting mau ditalang di sini. Ya, ngomong kayak ke pasar dia. Nyaho deh hirup ngabong bail. Yo. Pribadi mah urusan pribadi. Pribadi. Karo. Si Diding neng. Boy, makanya banget dari kecil mau kasih neng aing mah. Resep-resep. Tadi pelata. Nangisin tenang diuk-diuk dah. Dia kopi minum dah. Ih. Emang udah resep punya anak. Bogo. Di banget sakieu ganteng na. Kadang dulu. Deh, jahoreng banget. Kade kau yang merenya ya kade ya. Ya nya. Ya, dengekeun ari aing ngomong. Banget dia pas gedok kopi. Tak akan takut saya idiot. Jada, banget sakieu ganteng na. Awas poing dia. Ayo balik lah, mau ngedukung jasa. Aduh si Neng, gelis amatnya. Kira-kira bogo mau sih kai. Tuh, apa yang kudu ka mbako pede ya? Udah ngapelan lah. Tuh, gelis amat. Kira-kira benang mau ya? Masya Allah. Tuh, mungkin penasaran banget. Terus lah yang kasih badi bayi. Wir yang dok cang. Waduh. Jelma idiot kemarin dek nani datang ke Dedi. Aku rasa mbak. Sampai. Alon sia datang ke Dedi. Mbah, jadi kieu Cicing, aing geus nyaho kedatangan sia ka dieu. Sia ka dieu dek minta penjelasan bikang nu kemari kan. mbah, kok nyaho sih? Nyaho lah mun teu nyaho mah aing dukun. Geus sia mah cicing beeran di dinya. Aing boga mantra bagus jeung dari. Arana Raja Musti. Pusaka Mbah Kobe. Si Maing, si Mamaung, aing sieun ka Maung, Maung sieun ka aing jeung Maung pas sieun. Ada banget ya. Ada. Banget teh. Nggak usah itu balik tempor reaksinya esok. Iya mbah, nuhun ya.
Di 2 tilo. Oh, sorry. Suara. Dua KB.